Abakwasirwe n'Moses wa Rusimbi mukama w'amakayi bakubika emibazi hereze kwibwa hamwe na Julius Seburiba uri kutambuza emibazi egi. Aba bakwatirwa muri Kisozi Budo omu maka ga wa Rusimbi ahi batwire nibabika emibazi yenyu bano. Angambye katikati ya uzi wefunilo uzi. Pasisa aliwa. Bakwasirwe polisi ya Kiburi omu kikwekweto kikozirwe National Drugs Authority. Banya kutekatekwaho nibagira ngo emibazi egi niyo bahebwa omushaho orokumanywa nga hari yete nabunya orokora omusitoha y'emibazi ahirwaro rya Nakawuka Health Center ya Kashatu kandi ogwa kiburiza amaisho. Dagala kije twasanzeyo dagala erirwanyisa mukenenya waliwo Sitoowa era abamubinya ngo bakozesa abantu bajjanja endwadde ez'enjawulo n'eddagala eddala lyonna nga lya gavumenti era nanyini nnyumba Olusimbi Moses n'oyo abadde alitambuza okuva Nakawuka Center 3 Seburiba Julius ebakwatibwa. Bwanyuma yo kukwatwa ababagire n'ahirwaro rya Nakawuka konka bashangira umushahoro kugambwaho kuba nabahema bazeji yatorokire nenga police amuni National Drug Authority kwataganya wamu okulaba nti bamufuna. James William Tamare orukure byango mu kitongole cya National Drugs Authority arekero kwatwa habwa abantu abarukwejumbira mu muzenkogu kubanga eyo silwe gusose ira tukuriza abantu titimugula dagala lya gavumenti. Dagala lya gavumenti abalwadde balina disanga mu malwaliro ga gavumenti. Gashakwa na Good Fatuma.